September nili sang ni som ni pali ni lai ni ania bazar thlir tu te chibai ule Roman lok angin Russia President Vladimir Putin chon Mongolia ram mazin tangeya International Criminal Court ICC in ni kungkhan Putin hi manna tur thupe ka ti chuak to a Mongolia hi ICC member ram ania wangin Putin hi Mongolia sipaiten an lo manang MT chu khovel ngai ven ania Ukraine po in Mongolia hi Putin man ngei turin na ngena Mase nimin khan Putin hian Mongolia khopui Ulan Batar aluta man te chu soilo ro pui takin an lo muak ICC hian Putin hi Ukraine no pangte dan lova an ramatanga aphur chuwa wangin ICC ko ta chung thu rel turin man na thu pek an ti chuaka ICC member Mongolia azin tur hian boruak po anei hat renga Mase Ulan Batar khopuya nimin khan Putin hi aluta Ulan Batar khopui mun lun lai ber Genghis Khan Square Mongolia ram sipai te chuan sakor chunga chuangin lalro pui tak angin chibai an lo buka sipai ban in life in martial anthem an lo play ya Mongolian President Uknagin Khurelsuk nen lim takin anin kom zui ani thotan ni khan Genghis Khan Square hian mitlem te pung khomin Putin an ramatlo tur chu an du lo thu an au puya nimin khan lung oilo nalan tir le antumna a Mongolia sipai lamin an phal talawani Putin an Mongolia zindon ti puanani nuwa Ukraine ram foreign ministry chuan thu chu asiamin Mongolia thunai tu te hi mandatory international arrest warrant ti chuangin Putin amana International Criminal Court da he ka hlan turin kan phutani antia nikum khan ICC court hian Putin amanna tur thupek hi anti chuaka achan berchu nichina kan soi to angin Ukraine ramatranga Ukraine no pangte Russia rama asuan chu awang ani ICC member te hi ICC in man tura thupek ati chuate chu thupek zoma man mai tur ani lain ICC hian ama in sipai hrana nei lova a member ram te sipai arina wangin thupek hian omzia nei te chiam lova Mongolia pheichon Putin hi an man lo ani satlia lova ro pui takin an lo lom zok ani Mongolia hian ICC thupek le Ukraine thu chu hi officialin an chang lova Russia du dan dana kal thin ram sangha zakwa songkwa pakhata Soviet Union atluk chiat nuwa Russia nena inzom na thatak nei an nia wangin Mongolia hian Russia in Ukraine runa wangin Russia aladem mi lova United Nations sa Russia dem na resolution pass to vote lang na po vote athak du lawani Mongolia ram hian Russia nena tangin erong bol na gas laglu atum meka pipeline mangani tin gas billion cubic meter somnga laglu na turin project lian tak Power of Siberia 2 ti chu an kalpui mekani Putin a chanchin soitak zela chuan Sabram chanchin bu the Daily Mail chuan Russia President Putin a hian Russia scientist te chu tar theilo na dam doi muchuak thoi turin na tur meka amale khon bol upa te chu tar theilowan om theinan malak thoyanga ya ti ni in an tarlang Russia ram health ministry chuan jun thla khan an rama doctor le medical researcher te chu le kha thonin Mishing kumlo tam zel po antar theilo na turdam doizon chu kunga an mason na chungchang an zot ni in Daily Mail chuan an ziaka scientist pakhat chuan boss berinti tur soya an noemi te chuan boss in na pek chu a thei dan dan ati hlotlin tumin an chenghal so moi ani atia kan mason na nei ang shil ngal tura lekha thon kan donga he thu pek chona lekha hi voina kan donga Niminathon let ngai to niom takaman mo in ma kan langhalani atibok reporta alandan chon hetiang dam doi siam chuak tur hi chuan kumtam tak chung cheng tluk le ding on engemaw zat manga be ngai ani wangin researcher te chu an phok lek hle a mishing taksa sel chezel ti top turemo timuang turemo a mason na le machop te chu thunei tu te hian rang taka hril turin an hriat tira chuba ka chon mishing chele thahriat na ta niam zel tur ven na khol thar siam chungchang le taksaral do tu tla niam siam that dan chungchanga an malak na te po chiang taka report pe tur hriat tir an ni bok Putin a hi khon bol upato tak takin an hual vela Russia Senate Speaker Valentina Matvienko chu kumsom sari panga upa ania Foreign Minister Sergei Lavrov chu kumsom sari palimi ni in FSB Security Service Chief Alexander Bortnikov chu kumsom sari pania upa ani to a
SVR Spy Chief Sergei Naryshkin po kumsomruk pakua ani mekani kumsom sari pakhada upa Russia President Putin a hi ni kum inthana ne takatlan tin non ania kumsang ni somthum paruk thleng Russia ram President ani dona a President Trump man mek hi a man zo chuan ani po kumsom riat apel man viau to dona hemi awanghian Russia scientist chu turman mo ani ta ni a ngai ani Putin a hian tarlo na damdoi youth pil chungchang hi angai ven na rei to hlea kumsomruk palimi ani lai kumsang ni som paruk khan St Petersburg khopuya tarlo na damdoi siam tung malak na mun biocat plant atloa ni kum khan Putin hian heart attack anei ti thu athang waka mase Russia ram shoi tu te chon hei hi thudik lawani antia mase mi then khat chon Putin a hi khovel ram dangin chaklo le derdep ta sota an ngai lo na turin a heart attack nei chungchang hi an thup ni in soyani scientist te hian kum tam tak liam to tang khan mishing te hi kan tarzel lo thei dan tur zongin na satakin ma an la a ni kum July thla khan Harvard Medical School le Massachusetts Institute of Technology a zirbing tu te chuan until mu chwa chungchang chu journal pakhat aging US a anti chuaka heta hian tarlo na damdoi chungchanga mason na lian takan nei thu tarlan ania he jon nala an zia dan chuan zirbing tu te hian mishing taksa sel chezel chu a in siam tharle theina turin damdoi mum khat an siam chuaka chu chuan mishing chu tinau pangle sot theini in an soya hemi ma hian a kumpa ngai aya no panga mishing taksa in siam le thei dan chu gene therapy cheni ti chu zir chu aloni to boka ni kuma jon nala anti chua hian zirbing tu te chuan kumsang ni som pania Nobel Prize mu nana an man gene pakhat Yamanaka factor tian soi chu andam doi mang hian siam thar le theiani antia hedam doi hian sel thang puitling to chu mania in siam thar le a top chin nei lawa in siam thar zel turina puini in an soyani he jon nala hian zirbing tu te zingan how to ber lead scientist David A. Sinclair Department of Genetics Harvard ta professor chuan tunma chon mishing tar tur hi ti khotlai thei ania mase tuna chon tar to nu kha ati no pan le thei ta ni ti in soi nge nge ani Sinclair chuan he thil mu chua thara hian damdoi mum khat chawin sel upato chu ano pang thale theya he damdoi hian mit fi alo ti fi le theya kum tama wanga nanna sang po ati dam thei don ani ati bok heti la hian mishing taksa sel tar to ti no pan le na hian cancer sel a siam bela wangin har sanna om thei ni in an soithung heti la hian Harvard scientist team te hian hun rei lo te a kum upata wanga nanna chi sang chu ti re thei an be sei thu le hliam ti dam thei lo awm to lo an be sei thu ba ka mishing taksa pum pui chu tarna laka tanga chan chho thei ani nge an be sei thu an soi ani heti la hian kumin July thla khan Imperial College London a scientist te chuan mishing tar zel tur ven dan le cancer laka in vena damdoin mu chuang ni in soini boka journal pakhat Nature hemi chungchang hi ti chuakin anti aging formula thar anti mai mang hian mishing dam chen hi za som ni panga in an put sei thei don ni in an ziak ani zirbing tu de chon mishing taksa protein chikhat interleukin 11 anti chu nathok theilo wasiamin chu chuan cancer laka mishing taksa veng theya nanna do tu ati chaka beng rian na le mit khomu ati chaka job le ti rol na tho ati chaka lutrok le samtla te po aveng thei ni in an soya he an thuzia khi kar za somnga panga chung chaichi ma nen chin nuwa hlotlin na an mu ani thu an sei bokani Imperial College Medical Research Council Laboratory of Medical Science Professor Stuart Cook chuan kanthil mu chua hi a phurom tak zetani he formula manga enkol chai chim te hian cancer an weitlema upat wanga har sanna om theyang chi an nei mi lawa chuba ka chuan an ti hrola chak tharenga an hrisel thahle ani ati hetila hian chai chi ma chau en chin ala nia wangin mishinga engang chi nge na tho ang ti chu hriat ala ni lawa scientist te chuan tar le upa te point hedam do hi an that pui nge an ring het hle thung Putin a chungchang kan soina lama tar thelo na lamte kan soizui tawaka nimin lama thu thar langsar berber hetiang hiani han soile zor zor te ang
Ukraine President Zelensky nupui Olena Zelenska chuan Russia ballistic missile pahnih hmanga Poltava khopui beina mi somli pasari an thi thu asaya hemi ma hian President Zelensky chuan Russia missile hian Poltava a sipai training na hmun le abuladam do in na fu thu asaya ni hetila hian Israel ram Prime Minister Netanyahu chuan Gaza le Egypt in rina lai kong pui poimo Philadelphia corridor chu Hamas hoin Gaza aral thu manchok luna kong ani wangin Israel sipai ten an vengang ti chu Hamas tenena in remna an nei tur atel nge turani a hei hi chu ti danglam the ani lo ati burmai Netanyahu chuan helai hi Hamas te tan oxygen ani a apoimo top khokani ke aya tang te chan chu du tu hi anom lowang chu wangin hemi chungchanga hian tu zirtir ma ka ngai lo ati ani Nimin Khan Pope Francis chuan khowela Muslim bitna berram Indonesia aluta kumsomriat pasari upa Pope Francis hian azin hlatber le azin raiber ni turin ram pali atlo dona Indonesia tlo masabera Indonesia khopui Jakarta hian ni thum macha manga Papua New Guinea East Timor le Singapore te atlo dona ni sompani chung hun amang don ani Indian Prime Minister Narendra Modi chuan Nimin Khan ni thum chung thanga Brunei le Singapore tlo turin New Delhi achwa sana Nimin Chahnu Khan Brunei ram khopui Darussalam alut Tuntruma Prime Minister Modi jin hian heng ram panni tenen tunlai thiamna thar chungchanga tho hona tur athupui ania Indian Prime Minister zinga Brunei tlo ma saber ni in voin ni leng in Brunei a hian om le anga naktuka Singapore alutang bazari lo thira wangin kan lo me